I veliki pozdrav, dobrodošli po prvom videu. U današnjem videu nastavljamo Sandrina Two Keller, ali ovaj put drugi deo te igrice po Divljam Two Keller. Kao što otkrivamo u drugom delu je sve drugačije, bacite like, zapitite se ovaj želim crta official i subscribe za još videa. Znači radio sam koji izlazi kasno, tako da bacite like za još videa. Znači idemo dobro, što se... Ovo se dešava u kući, u prvom delu se dešavalo da smo u šumi, ovo je ekstremno sam. Trebalo sam sve knjigama tamo da prešao. Da ih prešao igricu, a gdje da nađem 8 knjiga. A da preživim. Treba mi knjige treba da nađem ljudi, Sandrina Bičarka nešto bila. Samo gdje je to? Fuck, nema ništa. Dobro. Gdje vamo? Dobro, bacite like, subscribe. Ajde, idemo ljudi. Znači, treba mi 8 knjiga za prelaz, igrice. Ovo je drugi deo, znači ovdje zradi pogledu. Gdje se... Gdje je Bičarka, otkri mi da si saštekala svoje glupe edukativne knjige, kako god te knjige bile. To, jedna knjiga. Znači, imamo već jednu knjigu koju smo našli. Znači, idemo dalje. Idemo što imamo ovdje, ako nije ovo je drugo šoket. Zaključeno. Kraj puta, vatafon. Šta krenu vam? Dakle, tu sam bio. Dobro. Idem vamo, da vidim šta... Ne, ovo je onaj uvijek broj 2. Stavimo ovo... Fuck ne! Bukvalno me je ubila za bebe iz Granija 2, fuck ne! Znači bukvalno čemu ovo? Čemu ovo ljudi? Čemu brate? Bukvalno... Čemu? Tako da pravit ću ljudi i Nickelodeon parode, tako da sad će biti na kanalu uskoro. Ali brate, bukvalno čemu ovo? Čemu brate? Toliko te beba počela da me bije i nije prestjela. Koliko je teško naći 8 knjiga dok je ta luda beba u kući. Zato se u Killeru T3 bila na baba ovdje. Beba i babe Sandrina ovdje su dodali i bebu u drugi deo. Znači ja nemam bukvalno nemam mogu da verujem brate, nemam bukvalno snage da se ne rečem što sam je sad ta luda beba u igrici ubila, znači nemam nikakve poente više igri, ne znam brate. Da igramo ponovo, ne znam brate, da pokušamo da završim video. Igrat ćemo još jedan put. Također nice. What the fuck? Počinje igrica da mi... What the fuck? Morat ću ljudi izađem iz igrice. Jučer sam da mi iskaču reklame. What the fuck ljudi, počela igrica da mi izlazi. Nemam pojma koji kurac sad mi je radila, bukvalno igrao sam. Tako da, what the... To je toga. Samo sam izašao i igramo sad na hard. Uzet ću knjigu, što može ovdje se nalazi. Dobro, ništa. Samo da gledamo opet onu bebu. Da nas opet ne bi ubila. To je sve što sad želim. Pa sandi.
Pa bičaka, mislim da može da nas ubije. Fuck, idemo vamo, idemo. Ovo mapu prostorija, a mi se trenutno nalazimo ovdje gdje je ova mala crvena linica. Ovdje je exit gdje treba nam 8 knjiga da bi bukvalno prešli igricu. Tako vidimo na mapi gdje se mi nalazimo i gdje je exit. Bukvalno horror igrica koja nas razumije, koja shvati nam treba mapa. Ok, bukvalno ovo snimam po koji put, jer ljudi pokušavam da snimim ovaj video 200 puta. Bukvalno igrao sam 8 Gallery 1 i nikad davno. Znači, ovo danas izlazi na YouTube, čim izlazi za item pa izlazi na YouTube danas. Tako da ovo je bilo zvuk. Ovo nije bilo, brate. Ovo nije bilo. Ovo nije bilo u prošlom gameplayu. What the fuck? Nije mi jasno što je ovo nije bilo u prošlom gameplayu. What the fuck? What the fuck? Bacite like. Bacite like. Bacite like. What the fuck? What the fuck? Ako nas ubije ta beba, video se završava. Sam da ako nas ubije nakon od tih tipova, video se automatski završava. Znači idemo naprijed. Izlikovat ćemo, idemo skroz. Ne znam da ću, uglavnom. Napravio sam 1 minuti na 100, kao da se nešto bukvalno dešava. Idemo samo naprijed. Ne znam gdje su knjige. Dobro, vamo. Ajde vamo. Gdje sam ja? What the fuck? Top. Bukvalno. Gdje sam ja? Bukvalno. Ubila sam Zrina, bukvalno. Znači kako me odmah ubila, a bukvalno da se želim pogledati i odmah me ubila. Da. Dobro ljudi, rekao sam ako nas ubije video se završava bilo koji, znači do tog videa ako vam se video bacite like i subscribe, zapratite me na Instagramu Marcin Official. Skoro da smo razvukli 9 minuta i ako smo razvukli video 8 minuta, 1 minut pre 9 minuta, skoro bukvalno da smo razvukli toliko. Znači vidimo se meč, znate da poručite, vidimo se u narednom videu i bit će još ovakvih igrica, poz.